Kebelai pibarwa syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Yang lain kinong di dukan hayaudo ban ai dawai tika COVID. Kloi UTC ban jubab syaka JSU hadin bakalabu por aku saw kenta ban pensyai ke jengyo isi ke sta simen. Kloi ban yang mensaw bat persya di mausyun ke sta simen habri syirnot di serti Secretary HNYF bat pensyai ke tur ya ke press conference Menteri Rangba ban yadai ke jing kenok bamsap yau kau penklan vitamin. Bat mentangin paj ki Khubor bakam benya. Hadin baka Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ke Kong Isawanda lalu kala ailat ban pli ke yaudo hakakat pratorik mentau benai jeleu arjar arpwe balayo ke jing betha na ke DC bekinong di dukan ki de ban ai tika barokhod. Hakakat nriu terik mentau benai kumba arspa san paungut kinong di dukan hayaudo kilawan chakmat ban ai ya kedawai tika kum shibenta ban yada na ke jing pang COVID-19. Kani ke jing ai tika ya kinong di dukan hayaudo kandang beteng hakini kisngi ban wan. Kemudian benda kita mulai dari request yang baru bilang songyo. Yang dulu vaksin. Kemudian bentar ada first day ni baka respon ke internet. Kibubun lagi bilang songyo kiba yawan kiba song hajan-jan kan. Berjan-jan juga duduk kira yawan. Sekarang masih bubut kita bubun ni kiba. Kemudian bentar tinggal pun dia confirm kalau available juga mereka vaksin. Dia spek ke kita. Kalau iba ketika rai ni rai mana polisi itu belum berjak aku belum ni belum sungguh respon hak kuah iba hidup beberapa belum sungguh hidup yang kata question ke marais kata question ke mana kebolong dia bagi kan pre bela kapratorik ini hak kejimple juga yo kan kapratorik ke kunci kuat iba lembar matai ke proses cuma dia jeng ai injection ke tanggal am meeting request back you kebolong mentah ki longjong ki buram hai ke kerja jesu berubah dengan slow respect is the request buram ki longjong ki muan Alang kamas lene di sanitizer lene social distance ni buram yak ke ba ka ka ni rungi kerpan di pada pakai buram ke saka din babla pli yo nang bakayo simba pli kanam khang syo lada tim buram na betul na ka khang ayo jing yak khan kede ya jing soyo ani kin baca paduan ani ke bersama badan keteban kita ini laga yang kami diman din la pli kayo din buram ya ka betul kaba pembek sarkar senang bakayo dumi kan pli bakin ya incahi di maki cuman inca nak kayo dumi lada kimna man buram galong baki Hakini ki kendiat benai bala dep lami ke jing nyum bat jing ot jing ki pat ba nong shong shnong jong ka jilla ya ke jing e beki ya kendu ban penrung kerteng da ka online ban yo ai ya ketika ban ya da nok nyang jing pang COVID-19 bat bun ki pat ba ki ken ran din no Henry Hadien baka sorkar kala ailat ki pat ba ban ai kerteng haki jaka vaccine center ki bun ki pat ba ki lami syakmat ban ai ya ketika namar kal pensuk shibon ye ki Habai keren shikilat pathai Khubor bun ki pat ba kila penpawi ke jingkmen bekila yo ban ai ketika klem don kanu ke jing e nadu basya ban penrung kerteng haka vaccine center amdeshu kuma penrung kerteng da ka online ka don ka response ka ba yang habai de kene ka jile menta ke na menta ke ka pra so snan menta ka si ke sin ka ba mengkong gile asno tengi i meneng ibu target no kan jai ketika trial untuk segi dulu bahas sampo teligi kopan gitu keren. Nai mentam maras sedang mana kena sedang mustaq. Baru aspa sampo teligi kopan lada pilot jadi orang additional susu. Nai baka don jengkermen lah, wede pemukul le, ni kan? Baka don baka respons kantam kena gini kita kerap susah. Tak ada kebangi siam nak ada nasional ni, ini kau baru pergi. Masih juga hi kalau makan seluruh lagi pak ba, lagi non sekolah nama tak vaccination, nama orang kau kalau kaji ada kaji kesem jongki, kaji ada hakim lang salang lagi, tak ada kau ba. Ai, nama pun malu orang mana kau ba, ni seri ni, di turnamen football bah, di beriu, galari geladap, stadium geladap, kata hi kalau berkiru, kila sim vaccination kalau orang bersengai. Tengah iba ngile ke jak beri orang irpa lem tangi fikir lem tangi sim ini kalau jingada
ngai tiang ba kani ka jing pangsalam ta le kalong bajur ta hamni asnong kami le kala kata ha hado kumba khala ingot mesin breu tang na ka daw ni ka khalam ko vet kila do te tiba stom do pang labun ba pang do ngai bi pois hostal ka jinglut ba he khrawa do kata kala ban khia kam tam ni ke ba duna ka yo ka te ka jing pesnur hi na kalang dongi kum pesnong hi yang ba ka bha ba sim kala jada ban ba suma jadi kata kawai ba jagi pai ba ni som ba nangalim ba wat long kum kinong kit tin sem kiban wara jing pang halayang lasal ma kini ki ba sat ba khlan kilong asymptomatics yala de kim pang yala de kim stom kilong ba khlan kilong ba bhabreu ne ki atrak pat yang ne knyang covid ban pan khriam pat halayang yaki khun ti urang ret yaki temen pro golong di kmi lejong te dei na pakada kala dei kadai lamba sim ni ketika banjada covid kena nang baralong kading singa nam tai baro boleh sebab Kasing JSU hadin bakalawat banyak bah lalap patchem badailing ba member secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board ba aibor da kajing tho sya ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change ban penyo ya ka environmental clearance ya ka star cement. Kasing kabo jingkali menteri rangba bakumnu umla ban pensyai hok syikipat ba ka sorkar ka don kti ban aibor lingba ka Meghalaya State Pollution Control Board ya ka star cement ban yo environmental clearance na ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change na Delhi. Kasing kapenpaw ya kajing bitar baka sorkar jela kalale don bor ban yu rot ya kasuru paipa bat ya kahok long try kendau jengi kum kajat ban riu bakerpang. Kasing kamla ban skap jar halor kani kamat namar kalong persya ya kahok long try kendau bat yu rot ya ke ikhtiar balapen kamti hangi ling baka 6 schedule jangka Autonomous District Council. But nila ban ong baka sorkar jela ron kti ban aibor ya ka star cement ban pinyo environmental clearance lang baka Meghalaya State Pollution Control Board berkunjuru ke bakam susi benithu iki gelong ba laitrik ba pergi hering ke bala adap ban ke bala pelong bat ke bala pulom gelong ba ke banengkong bar ke baar ke longkum tu bala su kutno hadin ba la dan gini gini yang persya ke ba kang persya pelong ke public hearing handrai ke public hearing ke bala ke formality but ke Meghalaya Pollution Control Board kala tho nandu arajar arpau hau benai balai laitrik benai balai ban penyo ya environmental clearance yang star cement na po joka Ministry of Environment, Forest badaliang kasang hading layo kini ikot kisla in song perkat bat dua pat ki perok sing balang di bang wilayah keren kumno banya cakmat bad hadin bangin pet ya kini ikot kisla yo ni song ya kajingalang neli kata kajingya perkat naliang kasang ginom sabjar bat ni kerman ro dua pat ki perok sing balang bat kumjuru ki ba persya ya kani ka jingyo environmental clearance ke star cement ke bomdai hok bomdai lenti ya jingyo rat ya ke ikhtiar sensar ke jong ka jai benri ke jongi khantam me ke bayat na ke JCDC ki district council ya ke bor jong ke elaka berkumjuru ya ke bor jong kinong song ke para ke baidan markhap berkatai ke beri chornot ya ke jaka benti ya motion berkabakam susi kalong ba nakaliang jong ka department jong ka environment ne ke forest jong state jongi kamsim la tuklar ne kamsim la ai ta kot ban persya namar bah ketika jaka kadon ketika eco sensitive zone ke batang arspa mitar na ketika jaka ke ban di utai motion berkunjuru kadon ke narpo wildlife sanctuary ke baki bun kini ki merat ki ba kerpang kadon ketika jaka bar kidon ki klau ki betap ki bala ban yada ya kani ke jing kela jong kamariang handai ke basusi kolong ba ke state ni ke sorkar jelahi naliang juga Ministry of Environment ni ke naliang ke Department of Environment ru kumjut naliang ke forest kimsim la persya ya kani ke jingle donbor ni ke jingle jong kali ke Pollution Control Board bag star cement banle ya kata penduk ya kata public hearing ni kata ke jingalang perpustu pajba ya ban penyo environmental clearance Hadin baka Ministry of Environment, Forest and Climate Change kala ajing bet ka star cement banti o maushun haga shnong brishernon haga khandre turik mentau banai jilio kaseng hinyau trap National Youth Front Eastern Region kala berngam ban pelong daga jingeki lada ka star cement ka penhe ya ka party maushun ka badon ha brishernon ka bahap hapo East Giant Hills District
Habapa eka kerwo shaka government jaka Meghalaya da General Secretary ke HNYF uda mechwa sirti lingba kilat pathai Khubor ulong bakaseng HNYF ka persha eka jingpen he ka stasimen eka parti maushun habri shirnot namar ka kta eki sim kido kimrat kimreng eka mariang bat shushu ulong baka sarkar ka deban shimi ka jingket kli ladaja ka eka basniu namar ka seng kam salia wat hapdeng ka jingkham damru bakan mi patba ban persha eka stasimen bat wat lada men sauru kim salia namar ka bha ka miat jong ka pateng banwan kami khalia pat kepada sarkar jengi ka sengapjar kamle ka hanna ba kamla ban le ka dikam namar badong ka public hearing ka jing persap ba ka IT ka Delhi lada ka Delhi ka kle sha da banta ka chai ban du jengi kamde ba ki kle tang da banta ku khandeu ku siap kamde ban ki kle tang banta mar bo khandeu ka de ban ki kle ru ya ka chai ban du jengi kham tam bangir don kam karke ya ka ILP ka dai ka mat ka don kam tam jengi ki ka sipnar ki cement factory ki kok punja ki factory ki babasni ka mari jengi bat ka jalan khalia ngilati matu biswa ka dai ka jalan mata ki khasipnar bat ki garo bat ki wei ki chai mandri ki mla ban le trai ha ka jala jengi bat ki mla ban khlong ma pok kande jengi namar ngi nang trai tamangi la jai ber tamangi ki garo kasi bat jaintia tanggatai balada ka Delhi ka don kami ka star simen nga ang ya chief minister lada ka Delhi ka don ni ka don kami ka star simen ka Delhi ka dei bandrai ka star simen hapo ka song Delhi o ma pok jala jangi amar ka don kami ka tu ka jing he ka jaka jong star simen ka kwa pen he su ban pesniu ka medem eu jangi anta ki sim ki do lada pen he ka te ka jaka ante ki sajak lut kimrat kimreng ki sim ki do ki share ki skei ki merklau ki lajan do jaj mentah tai dawan ke pak penhe pak ikani ga jaka jogi kan sadu jaj susu hande balle ngau ni lada ia ka star simen dan ki hespa ki punjot eka merem eu mdon MGT mdon environment mdon forest department ban kem ani ban fanya ki lada ukasi jengi uli seddo bani bam tengkat do khala namar ka khlau ka bang lada ukasi jengi uset do ha ka marsun dia cintip ki forest department kin wat kin camp in fan bat kin set bandir wiki hendre ya ka star cement pat ya ki company pat kala ai jing pit ban bakal le hatu ka jing pencot ika mere beng jing ka star cement ki fuel the ligi jika kelom ki ba kam kata saya ki do ki do sim ki do berat bale ki beri jing pat ki da set do ki set tang sen set rula sa ken ba sa phai la parek kes punjai ka bakadong ong sen ngasli hier ngin sli hier nagaliang ka HNYF ngin sli hier po bersnot lada don sisa kum kata ka kam baka penyari ka tanat ti mausun jengka ngin bansi ngin pelong jing yaki walada kade ka polo daru bansi habaki biba namar ka sokar kasim kabu ikani lockdown kasim kabu sha pe ya ka petrol pump ya ka petrol 8 q ya ka diesel 8 q namar hagani ka polo daru mder biba yaki mder biba persa kasim kabu kene pasal kawai kani menta kasim kabu ya kani ka ya kalau dah ka ba ajing bit lang ba ka Delhi ya ka statement ban kalau masun ngin pelong ajing ki bercernot akani ka polo daw lada ka sokar ka pasenge ya kani ka kam bal ada je kanu kajing hori hura ka jing klomar hantai ka sokar ka di bakle Hakajing lit jurip ni join inspection ya kajing tray penhe ya kesurok pa NH40E na tray yong riang hadu lat muplang henne kesengi na keliang ungat lang dahar ubadiu kontraktor ke MS Dahar Construction Company ulah kular banang ni syakmat kat bala kin kiar na kajing pentut kendau syaki sharing jong kabenta kawa mentru. Hakani kajing lit jurip na join inspection lai don lang ki engineer jong tanat PWD na kajawai Central Division UADM ka West Giant Hills District UL Kinjing kinong shnong kajawai beki dukot ka seng khut ya kawa mentudu kabade kawai ni kiseng bayeng halor ka nongrim ban penyo jingada ya kini kawa badut na kapor sya kapor ka bo jing ujor syaki bor sarkar hakajing day bat kajing syakta kawa Presiden ka khut ya kawa mentudu ukrolam salangki pariat habakren hakani kajing lit jurip uloong bakajing pentut ya kikendau sya sharing jong kawa mentudu na kajing penhe ya katiga surok kawan ra ya kajing kalarong kawa kababasa umbam umdi ya kashnong jawai nalor bakan sakta ru ya kajing longjing man kawa hakis nem kibanwan
Hagajuk kapor ulai nuksaru ikiwe pat kibenta jangkawa mentru kebasyak tak bat syak ring swai ling ba kajing pentuit kendau na kabashna surok hakikat tu kat nis nembalalej na lor kiwe pat kibenta. Ungat lang dahar kontraktor jangka MS Dahar Construction Company ulai thuak bah kini ki kendiat sengi ulai yo sngo badon kinong teri ke bayi thuak badon ki bawan ujor Henry mau pat ushim sting namar bahapok ke jelabun palat kising balang upur khat tip la kadai ke bayi hap ni em ke jingwan ujor jongki Henry Deitat hadin baladon ke jingya penbej bat ki executive engineer jangka PWD usawan hiar henne ke sengi bat lap bakani kedai ke bishisha bat ru ke benta ke badon kamtam. Penilaian yang ini pedang borom yo staf engineer kami yo mengailang man kontraktor kawan company yang dari ini yang bang lihat dia yang in borok ini tu kami kinong chong kita terbiar dan kinong kita yang ini cerok dia pergi poin ke mat yang ini bahwa kawan ke William Saudi waktu was Saudi kami ni man gani ke por em gani ke covid kami gani ke kelam Dopi penbor ka office yang pina extra engineer PWD road dua sentral wo puan ini ini. Dalam am kami ke kena hundau pina dua pi dia ida kuat orang dia. Pasal dia mulai kamu ADC yang ini nak penjen. Wadang tu penbeb yang kami bentar kontrol ni kani ka kelam. Apa bentar ini. Hendak kata lahในบรรดาวัวบ้ามันต่อมาดูอีกว่าเอ็มราตัวเวรังก็มันดูว่าตัวว่าอีนี่แล้วก็มันดูrengatก็sengatก็แต่มันอีต่อได้ยับอีกส่งชนตัวเวรังก็มันตัวก็ยับนั่นเราเต้นละเป็นอีกมันตัวก็มันจะดูว่าตัวว่ามันต่อพูดก็ดูอาจารย์ที่นี่มันrecontribute ko yung Ganga Delta, Ganges Delta, ko Bangladesh. Kita lang makanika ang kakasarin. Taho ajar kakande, dadapin complain ka government of Bangladesh. Sa sarkar Meghalaya, nibenta wami gini ki Jakhlia ni. Takata contribute ko Jakhlia, yaga get chong tarwiar ang komentru emhit. Imlan yeta. Tandrai netawar itella to makire emi ka awareness program. Yo ke NGT la dawan banta ga hini wo khang wo no ya gi khandau ye gi jhap gi Jakhlia che ka mantru kani ki hearing dang lai ga tai liang office yang p executive engineer yang PWD national highway yo gi sign board da bo phi wo ham no ki khandau che kani ka road yang ka mantru da yo ga ta NGT order la kani dang stand ba ko ke section 144 CRPC ko dapat mi na liang yang office of deputy commissioner was jaintia man kapor mi kata laman ka standing order begini gila ko man concern ni wa kini ki ar banta ki wa ki tributaries ni catchment area oro gini gisni kapor godang kre gini gisni bedak kitia go de tajuk snyawa wa ong gini ginong kre ni ong jo em go wan khang go wan complain Henry nganeleng yung narap simstinyo. Nemba ile oi Meghalaya ayo kat wala lu bono ring sing balang. Wa tipi wa to tipi wa laj wan khang bai. Henry ni wi penbaji skip engineer yo yesem ne gisni. Chem to ni kam wa sekhet ke kam ko kerpang ke kam ko em kam wi semi. Dengan leng yung kau kontraktor le. Kam ong ne kam di kelam ne sta saj nagaleng yung ihal ini kira ibu de patile ka khandau ko demi ni te dagi hajar kari te ko ki dile dagi hajar dona hajar ri te kam ong ne em ko tu ko VR ko wa ko bom yi like like ko de yo hap kam tu te ko tu ko de hap kam tu te ya kani ko dau kra hi te ne leng yung la kam ong phi nga lo to nong jang tia hi I hawa ye chong I praw he adu ha ka sarkar ka won ka la bon sen jo ye klam ya ka meriang jo ye klami ya ka ya ka wa ye kilom ye pden wo pne sa ya ka meriang dan rei kam gani hini pathan ka wa de yo ki khman udah to skiat ka wa de penim ye ka chnong jwai udah penim ye ki chnong to do ka chnong jwai ki chnong go em rot yang ni ka umro im ni Bangladesh adu ter dengan nageling yung ngala. Singap kumeno,
Kaduk kata wah yok ia semlang kam ni. Wadi yok ia pensei kita gijingan kam bro. Teneliang yang i kontraktor la kami ya kelam ni kaduk san senem le ke maintenance ke dai pemiat penha tau yang i. Hadin udah dap kira ia gani ke surok la ngakular wa upersangkat wa ye wa pemiat wa penha wa penman green ia gani ke tau wa dekre ia gani ke projek. Kanong yalam jang kasing balang tur kakong Angela Rungat minta kasngi kala kentat ya kajing pensan jong menteri rangba ka Meghalaya bakam don kanu kajing bamsap hakabe day bar ukhaw penklan vitamin. Kalau ongru bakata kajing keren jong menteri rangba bagi sing bahalang ki day ban penting kena ashwa bakin kenok bamsap ya sorkar kalong ka bamday namar ban nakaliang jong kasing jongka kala dep le ban penshisha lada kalong da kajing pet da laki jong ki khamat lani hakaban sei madan ya ki dulir ki be day bar uni ukhaw penklan vitamin. Ki seng kum kajongi ne ki KSU ni dei ban kham wat benya ashwa bangin keren bat hana baka ile ran haba ni keren kham wat benya hendrenga kwa ban ong ba ni dei mas ngongu ba ka seng kum ka KSU kalet wat benya da ka balet FCI de kendo yu director bat bodin ya kum kani ka aka ka ba de ka khya ka shon jong pai ba bat mangi nakatur nak CSWO kamtam halor kini ki skim bam da ka de ka PDS ne ka ICDS na dum chuan ngi ai bot de na mangi tip kari ka kamram jongi man le ekata but mdan ka aka bangi de man smole ran ya marba ni krani ka jing shisha andre ka aka ba ile ran ka ba iklang ran kalong ba unong yalam jo ka jela jongi upersang bandarap jot bantap et miau tang ban pen kiustong ban yada ya kata ka company ka bakerteng ka Continental Mirkus. But ngusi ban ong ba hakan ni ka jing persang kat balak ban yada ya kini ka company ki say kini ki notification ki barim ki puleru tuk tak nang nang tai klam das ngut ha but ki ong ngi hana bangim le ka research bangim dawat banya ningkong ngan ong ipi ka jing wat banya ka jongi kalong bapet ka ka jing shisha hamadan ni krani ki breu ni lepet ki jaka ba ai kita ki bam ni check ka bam kani ningkong ka de ka babata yangi hato ka ya ibenya ka baar ku mangala ju ong menchwa ni tingim not ban ang ka sentur klem na pule benya ki but ya kani ka jing penpau jungi shaka sarkar bakadon ka jing ko hakani ka scheme ICDS kadai hadien bangina pule yakini ki order ki bami na kayeng shari behetam ngina pule ya ka report jong National Human Rights Commission ngina pule ya ki CAG report ngina pule ya ka Niti Ayog report ngina pule ya ki report jong sarkar government of Meghalaya hi kum ka social audit report bakile hau arhajar khan nyau ngina apet ru ya ki National Family Health Survey but kum ta ter ni sungthu ba kar kompanya hi kan ke scheme hang ne Meghalaya kalong bakila pen khen ya ki kendon ngakwa ban ong ba chief minister ka to kusni upersang ban puli na ka to ka notification jo ka Ministry of Women and Child Development ka ba 8000 khat saw handai komik bakiti ki babu ki babatay ki klam batay bakadon kan ka order na ka yeng shari ka hetam ka Supreme Court ka ba hajar khat khandai bar hangni la batai sha baki badai ban le baki ki bamde ban le ka ba panya ya kan ka scheme ICDS Bat da kitu ki khubor ngila poisha kabukut tat hadu bangin deshem biang kubleshibon